شاوانا ئەمێ دیسە دوبرانشی خۆی بیرکاری دەم ژاراخوا یا کۆکدامیە بەردەوام بکەن. نها الجەمە هەگەر کەرتێک هەبێ کەرت واتەیە وێ پارڤەکردنە واتەیە کەرتێ پارڤەکردنە. هەگەر کۆکدام خۆمەگۆ نە هەژمارەکە تایبەتی ولۆ گەلکی دیارە ژمەرە کۆکدامە هەژمارەکە نەدامی یعنی وەکە کۆکداما دووە و سی ئەمنێکی مەگۆ هەژمارنە نەڕێژەی دنەمە هەگەر پارڤەکردن لوا بێ هەردەم ئەم دخوازن پارڤەکردن لە هەژمارنە هێسان بێ خۆش بێژ بۆ ئەنجامەکە هەسانی بدێمە بۆ پارڤەکردن لە هەژمارەکە نەڕێژەیی بێ کۆکدامەکێ بێ یان کۆکدام تێدا هەبێ ئەو پارڤەکردن پچکی زەحمەتەش بەرڤەیەکێ ئەم دخوازن هەردەم سادەکردنا کەرتادا سادەکردنا کەرتادا پاران کۆکدام تێدە نەبێ دوێت پاراندا کۆکدام نەبن ji bo go zelal bê em ê ên ka em rakin kokdamê ji parana rakirina kokdamê ji paranê Meko zehmetî tê de heye got kokdam di paran debêt par debê ne pirsgirêke xem nakê di paran de zehmetiya wî heye ji bo parvekirinê ji taybetmendiyê kerta eger kertek li cem hebe A li ser B ji taybetmendiyê kerta em dikarin A û B hevdanî heman hejmarê bikin weke A hevdanî C û B jî hevdanî C wateya wê nayê guhertin nirxê wê nayê guhertin yê vê kertê vê derê ceme B A C li ser B C nirxê kertê nayê guhertin em ê vê taybetmendiyê بکار ئێنن ji bo got em ji kokdama di paran de xelas bibin. Ka mînak li cem me hebe yanî li cem me hebe di do li ser kokdam di do. Ev parvekirina li ser kokdamekê ya hejmareke nerêjiye em ê bên dam jê xelas bibin. Em ê kîja taybetmendiyê bikar ênin ebê. Par û paran hevdanî heman hejmarê yanî di do li ser kokdama di do em ê hevdanî kokdama duwakin û kokdama duwa di paran de jî. Kokdam di do hevdanî kokdam di do em çima wê kokdamê ya di duwa bikar tênin di hevdanî de bi taybet kokdama di paran de di do hevdanî kokdam di do kokdam di doyê. Dama kokdamekê in sergeha kokdama hejmarekê bê em dikarin ji wê sergehê xilas bibin bi çi belavkirinê yanî wê bidême kokdam di do sergeha wê di doya em ê vê sergehê belavî pilleya kokdamê kin di do parveyî duwa çûn yanî dam û kokdam bi hev re çûn li cema ma di do kokdam di do belavî çi di duwa hejmar vegereha di do hejmareke rêjeya û kert zelaltira em dikarin bi awayekî dî jî vê kertê sade bikin parveyî duwa wê vegerehê çil cema yeksanî kokdama duwaye me tu di do li ser kokdam di do çi dême ew xweya kokdama du me do li vir jî zelal kir kokdam di do tenê dama me ew kokdam ji paranê rakir mînake dî jî li cem me hebe şeş kokdam şeş parveyî kokdam sê li cem me hebe yeksanî em ê vê kokdamê ji paranê çawa rakin me got par û paran hevdanî kokdama di paran de şeş hevdanî kokdama sîya li ser kokdama sîya hevdanî kokdama sîya yeksanî evê vê dam û pileya kokdamê wê hevdû rakin şeş kokdam sê li ser ma çil cema sê tenê bi kurtasî li vir jî şeş parveyî sîya dibe ew jî dimêne çi di do kokdam sê ev ji bo rakirina kokdama sê ji parana vê kertê rewşeke dî jî li cem me heye ya duwa rewşa duwa heger di paranê de ne tenê kokdam hebe komkirin yan derxistin bi hejmareke dîra yanî mînak li cem me di do li ser kokdama sîya kemî yekê li cem me hebe em ê vê paranê çawa sade bikin
ئەمێ چاوا خۆش کۆکدامێ خلاص بکەن پاران بمینێ هەژمارەکە ڕێژەی ئەمێ ئین هەڤژمارێ پاران بکارێنن کۆکدام و هەژمارەك هەڤژمارە یا هەژمارەکێ A کۆمی B چییە؟ A کێمی B vê taybetmendiyê di hevdanê di paran da em ê bikarênin hevjimar A paran em ê bikarênin A komî B yan kêmî B hevjimarê wî çi ye A kêmî yan komî B ye yanî li vê derê hevjimara çi ji me lazim e ya kokdam sê kêmî yekê hevjimara wî çi ye hevjimar kokdam sê komî yekê em ê par û paran hevdanî hevjimarê paran bikin di do weke xwe kam bên di do weke xwe li ser kokdam sê kêmî yekê em ê ên di do me got weke xwe par hevdanî kokdam sê komî yekê ev ji bo par û ev sembola hevdanê em dikarin bikarnewênin kevan tenê wê wateyê têne me kevan çêkir ji bo goş hemûyê re bêj kokdam sê komî yekê re ev par hevdanî êdî paran jî hevdanî kokdam sê kêmî yekê mexne kevanekî de ji bo hemû û hevdanî kokdam sê ew jî komî yekê ev par û paran hevdanî heman hejmarê weka taybetmendiya kerta yeksanîn hakê li vê derê kokdam sê kêmî yekê hevdanî kokdam sê komî yekê ev çi têne balama wek heviyeka damî ya navdar cime heye me got hevdana kêmkirin û komkirina di hejmara dama hejmara yekem kêmî dama hejmara duyem ev li ser hevjmara kar tê em ê êne viyalî di do kokdam sê komî yekê weke xwe li ser me got ew parançiya hevdana komkirin û derxistina di hejmaraya dama yekê kêmkirin dama du yeksan dama yekê ya yekê çi bû cema kokdam sê dama dua ya dua yek bû dama kokdam sê kêmî dama yekê û mêvekin li vê derê par weke xwe dîsa kokdam sê komî yekê li ser dama kokdam sê me got dam û kokdam wê bi hev re çin ma sê kêmî dama yekê yekem yeksanî li vê derê di do kokdam sê komî yekê dîsa weke xwe li ser sê kêmî yekê di duwa li vir jî do hevdanî li ser di duwa di do bi duwa re parve dibe yekê didê me dimêne çi tenê kokdam sê komî yekê ev sadekiriya kirtago me got di do li ser kokdam sê kêmî yekê halo em ji kokdama di paran de xelas dibin bi va her du rêbaza em dikarin ji kokdama xelas bibin di parana de gelekî girîngin û gelekî bi me re bikar tê ev ya hevjimar sadekirinê de demê pêş de li cem hene jî hevkêşê ji pileya duwa damê bikar tênin sergeh di do bikar tênin yanî weka hevkêşek li cem hebe x dam kêmî niha yeksanî sıfır ev hevkêşe ya ji pileya duwaye heta gon dibê ji pileya duwaya dam ji nenas re heye ev pileya duwa têde heye me got ji pileya di duwa yan ji damê yan ji sergeh di do xelas dibin çi bi kok dam kirinê meheto em dikarin sûdê ji kokdama bigirin di çi de di çareya hevkêşeyên ji pileya duwa de çareya hevkêşeyên ji pileya du min hakê ên ka çawa kokdam çare dikin hevkêşeyên ji pileya du bi alîkariya kokdama weke vê derê cema hebe x dam kêmî niha yeksanî sıfır hevkêşeyeke ji pileya duwaye vê derê em nas li alîkî û nenas li alîkî dihêlin nas li aliyekî hejmar li alîkî û nenas li alîkî tenê rêbaza klasîkî yanî li vê derê x dam weke xwe yeksanî em ê niha bibine rexêdî wê bê pozîtîv ne li vir niha vê ca em dikarin ji her du aliya re kokdamê bibin em ê kokdama her du rexa bibin x dam yeksanî kokdama niha jî ji bo mafeyê jî wan nebî li vê derê kokdama x dam wê çikê ji min re wê damê û kokdamê
بهفرة بي كوكداما إكس دام دو بلاوي دوا ما إكس سرقهاوي يك ويكساني الفيدري مگو داما هجمارك نيجاتيف وي دامي دديما و هجمارا بوزيتيف جي وي دامي دديما جبولو امي نرخا بوزيتيف ويا نيجاتيف هر دوا جي الفيدري كار إنا كوكداما نها چقاسا سي الجمع هاي بوزيتيف سي نهار ديما و نيجاتيف سي جي نهار ديما جبرولو كوكدامي نها بوزيتيف و نيجاتيف سينا اف چاريا هفكيشايا كي جبليا دوا جبلي وي الجمع هبه ميناك كدي ام بيجن كوكداما يان لا كوكدام ابورينا جبلي كوكدامي اگر الجمع هبه اكس دام يكساني 25 الفيدري امي چكن ام اكس تاني تخوازن ام نداما اكس تخوازن اميش دامي خلاص ببن بچه بكوك دام كرني الفيدري كوك داما اكس دام و آلية ديجي وكوي كوك داما 25 اكس دام و كوك دام بدامي رچه منه چه اكس تاني وكما قد و كوك داما 25 بوزيتي 5 امي نرخا بوزيتيف ببن و يا نيجاتيف جي ج اكس يكساني نيجاتيف 5 و بوزيتيف 5 مهر دو نرخ برن جبر الفيدري هجمارك هيا نديارة كوكداما 25 نيجاتيف 5 و بوزيتيف 5 امي هر دوا ببني ندري جاهيك هندسية يان تشتكي ديا حتى ام بيجن نرخي نيجاتيف قبول نابي دبي هر دو نرخ الجمع رنگكي دي جواها بكيشا هيا الجمع هبي اكس كيمي يكي دام يكساني چارايا الفيدري جبو چارا کرنا هفكيشا كش بليات دوا الفيدري داما دو بيك هاتيه كيا يكساني افجي داما بيك هاتيه كيا امي چب كار ان جبو گمجوا داما خلاص ببن كوك دامي كوك داما هر دو رخا اكس كيمي يكي نا اف داما ما خسته بن كوك دامي دا ويا چاراجي امك نبن كوك دامي دا الفيدري دام و كوك دام وي بهفرچن اف اكس كيمي يكي تنما و كفان نما جرى لازما ويا چارا بوزيتيف و نيجاتيف ددويا يا چارا ددويا و نيجاتيف ددويا جي اكس كيمي يكي يكساني نيجاتيف ددويا الفيدري جي دي چارا هنا امي ان هاكم هر دو چاريا ببينن الفرجي وگرهاش بلايا يكي وجري بازي كلاسيكي يه چاريا هفكيشيا اكس شحالي خول آليكي يكساني نيجاتيف يكي زي بمرخي دي وببيك دو يك سي اف چاريك يا ددوا اكس كيمي يكي يكساني نيجاتيف ددويا ديسا او ريباز ازي نيجاتيف يكي بما آلية دي وب بوزيتيف يك وبري الور نيجاتيف ددو هيا ناخوا اكس يكساني كيم كرن و درخستناوا نيجاتيف يك اف چاريا دواجي ام دبينن هردم دي چاريا ديما نيجاتيف يك و سيل فيدري بوزيتيف 5 و نيجاتيف 5 الفيدري بوزيتيف سي و نيجاتيف سي هردم جبليا دوارا جبو هفكيشا بليا دوا دي چارا هنا دي چارا هنا اف يك اكس نيجاتيف يك و اكس بوزيتيف سي امتكارن برنگكي ديجي بنويسينن با چاريا بي كومكار چارا سريا اكس يكساني كفان نمازن و نيجاتيف يك شحالي خو چاريا و سي شحالي خو چاريا اف جبون ويساننا كونكا چارسريا وي هفكيشا بليا دويا هالوجي كوكدام كرنا بلين دوا يا هفكيشين بلين دوا اليكاريا متكن دي چارسريا وا هفكيشا دا ولوجي گرفتاري يعني افكارتين دما گرفتاري ناوكا بديما بي داما آوايكي روبري آوايكي الجمعية كا درجاهية كنارا ويب بينا يعني بروبري بازنكي الجمع هيا درجاهية نيف أشكيلاوي ببينا أف گرفتاري حموچه أمي سوديج شكرن جكوكتا كرني گرفتارية كالبيدري الجمع هيا رو پلا سه و سيا أمي إن چارة بكن گرفتاري دبيچه روبري عرضكي بمريا روبر أو عرض تشيوي داما
وروبراوي اس وەکە سمبۆل ئەم دنویسێنن یەکسانی 625 متر دام. ئەڤ ڕوبەرێ عرض هالۆ دایەمە و دبێژێ درێژاهیە کەنارە وی عردی ببینە درێژاهیە کەنار. کەنارێکە یە عرض خوازێ دبێ ئاوایێ عرض دامە ڕوبەرێ وی گوتیەمە 625 درێژاهیە کەنار ببینە. ئەمێ ئێنش بۆ بووم بەگەڕێنە هەفکێشە ئەمێ سمبۆلنا بکار ئێنن ji bo em bixna hevkêşek. Heger dirêjahiya kenar dixwaze em ê ên heger dirêjahiya kenar cima x bê meto rûber yan s yeksanî çi ye? Rûberê damê çi ye? Kenar hevdanî kenar me bû bela kenar x bê naxwe rûber x hevdanî x û ev jî bi kurtasî x dame. Gotiye me jî dayeme ji xwe rûber x dam çiqasa 625 meto x dam yeksanî 625 ev hevkêşa li cema hata bi destxistin. Bû hevkêşa wekin hakê em ê çareser bikin bi kokdamkirina her du rexa. Ev kokdama x dam yeksanî kokdama 625 em çend rêbaza nas dikin ji dîtina kokdama re em ên hain em ê hineka ciwanekê bikar ênin ji bo dîtina kokdama 625 li vê derê x tenê ma ji pileyayekê û me got nerxina pozîtîv hene û nerxê negatîv jî hene. Kokdama 625 çiqasa 25. Li vê derê pozîtîv û negatîv e nerxê x'yê vê hevkêşeyê lê dema got dibêjê rûberê erdê ye ev awa erda dirêjahiya negatîv ji erda re nîne. Yani em nabê pîvana erdêm wilqasa negatîva pozîtîv tenê û 5 tegalî jî bikar tênin. Yani nabêjin pozîtîva ji ber xuyayiya goçiya pozîtîv e naxwe nerxê dirêjahiya kenar dirêjahiya kenar çi ye? Ya kenar ya got mebna bikiriya x yeksanî 25 metr sergeh yek. Li vê derê girêftariya me bi dawî divê me nerxê xwestî me dît. Piştî vê girêftariyê ji xwe mijara me li vê derê kokdamî bi dawî dibin û me ên hîndariyê berdewam bikin em çareser bikin. Hîndarî ya rûpela sih û çar e. Em ê ên em berdewam bikin hîndariya xwe pirsayekê dibêje encamên va bikaranînên li jêr bibînin. Çend bikaranîn me birine ji bo rêzkirinê ev nakê weka mijara got me birî. Ji bo rêzkirinê ev nekê em ê ên destpêkê li vir komkirin damek heye li vê derê kevan heye di nava kevanekî de kevan heye. Destpêk me got çi ye? Ji kevana re ye. Di nava wî kevanî de jî kevan heye. Zê ji nava kevan çima kevanê hundirîn. Ev di do bi sergeh sê weka xwe komkirin weka xwe wê dakeve zê êm kevanê mezin çar komî kevanê biçûk do kêmî yekê bi yekê ye û vê kevanê mezin girin. Komkirin me got çitkê tekliyê dihêlê di navbera wa de her alîkî ji halê xwe di do bi sergeha wê sê piştî kevana ez ê bibînim li vê derê çar komî yekê 5 ew ji halê xwe û do sergeha wê sê ji bo hêzê 8 niha vê cezê nûra wa komî hevdûkim 8 komî 5 li vê derê yadî dibe 7 hevdanî 6 dam parvekirin di do hevdanî 3. Em ê destpêkê çine nava kevan. Di nava kevan de çi heye cima? Sergehek heye. Destpêk jêrê ye. Di nava kevan de kevan nîne piştî kevan ez ê çima sergehê. 6 sergeha wê di do ye zêvekim ev sih û 6. Duvra parvekirin li duwa û duvra hevdan li sîya weke rêzkirinê ji çapê ber bi rastê ve ev heft weke xwe hindirwê kevan sih û do li duwa 18 hevdanî sîya duvra û yeksanî. Ji bo kevan bi dawî kim 3 18 da 40 û 8 li vê derê hevdanî heftaya yeksanîn hakê heft hevdanî 40 û 8 300 û 3 û 6 encama dawî ya heft hevdanî 40 û 8. Em ê ên yadî
صد و نۆت و شەش پارڤەکردن هەفت کێمی پێنجا هەموو سەرگەه ددۆ ئەمێ چنە ناواکەوانێ دیسە سەد و نۆت و شەش پارڤەکردن di navakevانê de çaye heft kêm kirin pênc ew didoye ne tişteke sergeha wê dido. Berî parvekirinê em ê çine çi hêzê sed û nod û şeş ew lehî ji hêzê re ye berî parvekirinê do sergeh dido çar nihakê sed û nod û şeş parvekirinê çara nozdeh li çara bi çara mane sê sih û şeş li çara bi niha ev çil û neh encama vê bikar anîne jî. Ev pirsa yekê. Pirsa siya dibêje me ev raveya bîrkarî yan ev raveya bîrkarî li cem me hebe yan pir pêk hata ez ê êm nerxê wê bibînim li gorî got x yek bê y dido bê ji vê raveyê re x yek bê y dido bê. Ez ê êm dibêje me x yeka y didoye şazdeh ev hevdanî yekê parvekirin çar hevdanî y çiqasa didoye komî sê hevdanî x çiqasa yeka û y çiqasa didoye. Yeksanî. Vê derê ez ê êm şazdeh hevdanî yekê ji çapê ber bi rastê ve şazdeh weke xwe parvekirinî çara dubra hevdanî duwa komî sê hevdanî yekê sê û hevdanî duwa. Kevana yan bi hevdanî wê wateyê dinema nepirsgirêk e. Şazdeh parvekirin duwa dîsa ji çapê ber bi rastê ve ev komkirin vî alî ji halî wî vî alî ji halî wî şazdeh li çara bi çara hevdanî duwa li vî alî sê hevdanî duwa şeş e. Nihakê me ên çar hevdanî duwa heşt komî şeş e. Encama wê jî çardeh. Ev nerxê vê raveya bîrkarî li gora got x yek bê y dido bê. Dûvira pirsa çara em ê ên li cema dibe kokdamê hejmarên li jêr bibînin kokdama yan encamê wa bibînin. Vê derê em ê ên bi giştî jî em ê sûdê di vê pirsê de ji taybetmendiyê kokdama bigirin. Kerteke li vê derê kokdama par li ser kokdama paran. Niha zelal bû kokdama yekê yeka li ser kokdama niha sê ye. Dûvira kokdama bîst û pênca li ser sih û şeşa ev jî heman taybetmendî bîst û pênc li ser kokdama sih û şeş û yeksanî ya bîst û pênca pênca ya sih û şeşa şeş e. Ev na em ê ên ji sergeha kokdamekê li vê derê sûdê bigirin. Kokdama do sergeh heşt em dikarin bêjin dido sergeh çi heşt parvekirin pileya kokdamê diduwa. Yeksanî dido sergeha wê çar evnekê jî bi hevdanê divebê û çiqasî dêma şazdeh. Ev encama wê kokdamê ya talî kokdama sifir bêhnok sifir çar. Evnê bi bêhnoka dihî ev hejmar hatiye nivîsandin em ê vegerînin kokdam divê ya çara di cara hatiye ber bi çapê ve naxwe parveyî sedî bûye di sifir. Kokdama çar li ser sedî em binivîsînin ji bedêla sifir bêhnok sifir çar û nihakê em ê kokdamê dine par û dine paran ev kokdam ji çara re û kokdam ji sedî re. Yeksanî kokdama çara em zanin çiqasa û kokdama sedî ew jî em zanînê de li ser deha û heka dixwazin jî em ê vegerînin weke godama. Mê vegerînin awayê bêhnoka dihî. Dido em ê nivîsînin destpêka wê ye parveyî deha naxwe carekê vegeraya û ev sifir. Sifir bêhnok dido kokdama sifir bêhnok sifir çara. Ev pirsa çara menha êna ya pênca dibêje me heger a bî dam hejdeh bê û bî sî dam sed bê dibêje û a bî û sî ev her sê xal li ser heman rastekê bin dirêjahiya a sî bibînim. Em ê ên wê dirêjahiyê ji ku bibînin. Dama a bî daye me dibe li ser rastekekê ne naxwe ê ev xaleka û bî xaleka ê dî sî ev her sê li ser heman rastekê ne ev her sê xal li ser heman rastekê ne ê û bî û sî dirêjahiya
بیژمە A بیژمەرە دوێ و درێژاهیە A سی ژمەرە دوێ ئەم A B دخوازن حتا ڤر و B C دخوازن حتا ڤر کۆمکردناوە وێ A سی دێمە لێ چ دایەمە نە A B دایەمە داما A B و داما B C ژی دایەمە ئەمێ کۆک دامێوە بینن و دوورا کۆمکردنی ئەف پارچە و ئەف پارچە وێ درێژاهیە A C دێمە A B ئەمێ درێژاهیە وێ کۆکردنا A B دام ئێنن ئەفدام یەکسانی کۆکداما هێژدە لێ دەرێ مەگۆدام و کۆکدام هەورە چێ ناخوا A B یەکسانی کۆکداما هێژدەها پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ ژینە لێ ژبەر بۆ درێژاهینە ئەمێ نرخێ پۆزیتیڤ تەنێ لێ دەرێ ببن A B یەکسانی کۆکداما هێژدەهایەنە سادە دبێ وەکە چه هەفدانی چه هێژدەها دێمە یەک ژوا کۆکداماوی هەیە نە هەفدانی دووە لێ دەرێ ji bedêla niha kokdamana hevdanî duwa jî mê kokdamê gerênin li par li hejmara yekê û li hejmara duwa weka kokdama niha hevdanî kokdama duwa kurtasî naxwe A B yeksanî kokdama niha hevdanî kokdama du ev dirêjahiya A B û mê ên dirêjahiya B C jî da mê kokdama wê da mê bibin ev kokdam yeksanî kokdama صدی نهاکه کۆکداما سەدی چقاسە ئەف بی سیش حالێ خۆمە پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ دەها ئەمێ تەنێ یا پۆزیتیڤ ببن بی سی ده درێژاهیە A C چییە؟ درێژاهیە A C یەکسانی مەبۆ A C ئەف پارچە و ئەف پارچە درێژاهیە A B کۆمی درێژاهیە B C ئەمێ بجێ بکن یەکسانی A B جەمە شتی سادەکردنی سێ کۆکدام دۆیە کۆمی دەها ئەف هالۆ درێژاهیە A سیە یاگۆ خستیە زێدی هالۆ سادە نابێ ئەو هەژمارەکە نەڕێژەیە ئەو هەژمارەکە ڕێژەیە ددەمەکە پێشتە مێ سەر کۆمکردناوانێکی شتەغلن ئەف یا پێنجاژی مێ ئێنە یا شەشان سامە یا شەشا ئەمێ ئێن دەبێ هەفکێشەیەن لەژێر چارە بکن هەفکێشەنە دامینەش لە دوانە بێ چارە بکن مچاوە چارە بکن بە کۆک دامکردنێ کۆکداما X دام یەکسانی کۆکدامارە خێدیژی یا شازدەها لێ دەرێ کۆکداما X دام X تەنەیە مەبۆ دام و کۆکدام بە هەورە دچن لێ ئەم هەردوو نرخاش بیر ناکەن یا پۆزیتیڤ و یا نێگەتیڤ کۆکداما شازدەها چارە ئەف دی چارە X پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ چارە ji hevkêşeya X dam yeksanî şazda yadî li cema em ê kokdama her dû rexa dîsa bibin kokdama X kêmî siya hemû dam yeksanî yekê ye kokdama yekê jî hal vê derê dam û kokdam wê hevdû rakin ma X kêmî sê tenê nemakevan lazima yeksanî yekê ye xwe me gomê vêca hejmara bibne cem hevdû X yeksanî نگاتیو سه چو آلیه دی بو سه و البرژی پوزیتیو یک هیا نخوا نرخه X یکسانی چار اف چاره یا یکی یاد دوا مگو نرخه پوزیتیو و یا نگاتیو جی نرخه نگاتیو کا X کمی سیا یکسانی نگاتیو یکیه اف ناجی آلیه دی گوهرت ما تو چاره جی ای گوهرتن چاره کدی جی جره هیا دیسا امی هجماره ببنجم هجماره آلیه دی سه پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ یەک هەیە کێمکردناوە نهاکێ X یەکسانی سێ کێمی یەکێ ددۆ کۆمکا چارەیە پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ ددۆیە ئەم دکارن بنویسێنن لێ دەرێ کۆمکا چارەیە X یەکسانی نێگەتیڤ ببهۆرێنن ددۆ و چار هەردوو پۆزیتیڤن دکەوانێ مەزندا هەفکێشە مەیادی X دام کۆمی پێنجا یەکسانی سفرە لێ دەرێ ئەمێ ئین دیسا ڕێبازێ بۆ ئەم ناسکن ئەمێ هەژمارێ ببنە ئالیکی و بەرنە ناسل جێخۆل ئالیکی بێ X دام یەکسانی مێ پێنجا بنە رەخێدی وێ ببێ نێگەتیڤ پێنج لێ دەرێ هات جەمە ئالیەک نێگەتیڤە و ئالیەک دامیە یانی پۆزیتیڤە ببهۆرێنن غەمناکێ گەلێکی ببهۆرێنن ئەڤ ڕەوشمەرە دەرباس بوو دەوانەیە دەبوو ئەم سەری نەشتەغلین ئەف داما X یەکسانی هەژمارەکە نێگەتیڤە هەر هەژمار یا ڕێژەیی دام دەبێ ئەنجامەکە پۆزیتیڤ دێمە ئەم بزانن
لێ دەرێ ئەنجامەکە نگەتیڤ هەیە یا نگەتیڤ چێ ناوێ وەرێداین ژبەرگۆ چه هەژمارە سەرگەهاوێ دام بێ دڤەگەرێ هەیە پۆزیتیڤ یا ڕێژەیی دڤەگەرێ هەیە پۆزیتیڤ ناخوا ئەڤ هەڤکێشە لێ دەرێ چارە نابێ هەڤکێشە لێ دەرێ چارە نابێ ژبەرگۆ داما هەژمارە پۆزیتیڤ یا ڕێژەیی پۆزیتیڤ بێ وە لە نگەتیڤێ ئەنجامەکە پۆزیتیڤ دەدێما لێ دەرێ ما ڕێبازی خۆ بکار ئانین ما پێنج برە ڕەخێدی بۆ نگەتیڤ نەماوەکە هەفتوونە هەردوو ئالی نابنەوەکە هەف ئەڤ هەڤکێشاما چارەسەر نابێ وشخۆژی ئەم نکارن کۆکداما بێ هەژمارە ڕێژەیی بگرن کۆکدام مەگۆتیەش هەژمارە نگەتیڤرە نینە ئەڤنێکی چارە نابێ چه هەڤکێشا گۆمەدیت بدێما بێ داما x داما y داما هەژمارەکە یەکسانی هەژمارەکە نگەتیڤە دە هەژمارە ڕێژەییدا چارە نابێژ بەرگۆ هەژمارە ڕێژەیی جەمە داما وێ ببێ هەژمارەکە نگەتیڤ نینە ئەو هەژمار ji bo wilo hevkêşa me vê derê çara nabê û me berdewam bikin x dam kêmî yekê yeksanî sih û pêncaya li vir jî dîsa me çikin hejmar li cem hejmara x dam weke xwe yeksanî hejmar çû cem hejmarê sih û pênc pozîtîv yek x dam li vê derê yeksanî sih û pênc û yek sih û şeş kokdam kirin vê derê ma x tenê kokdama sih û şeşa çiya şeşa مەگوامێ هەردوو نرخا ببن حتا ناسکن کیژا پێک تێ و کیژا پێک نایە لێ لێ دەرێ هەردوو دکەونە چارەیەدا پۆزیتیڤ شەش و نگەتیڤ شەش چارەیە vê hevkêşeyê vê derê hîndariya ma bidawî divê pirseyên manaş bo wana karê malê û em spasiya we dikin ser temaşekirinê xatirê